goes black ne nyina ye nua be ma Modestus Zami ene ne yepe ne krabre na ya nom ne sikasa twato nti hu ne se na ase de mood no wo fom no ye be sure se mo de beche na waka ye hu nti sa na wose ba pastor for God and country ye be sure na ya sompa na kai se matena CDBS Industries Limited ekwami mo dan so body wonom expert sanso na St Andrew Senior High School as a campuses ne doors what should be see so when we are bra na bar into aso school ho no nkyere wade na wadache enye fe Franco Trading Enterprise phones laptops accessories printers chargers ni nyina wonom obi Franco TV CCTV cameras air conditioners ene Franco phone nkita ho no aso download the Franco app no at all phones na eja ono modi nkita ho afa rich okosi anope wo sori abobobi Yesu de ne Yesu kura gya ahemu nti wo sori anopase ye mfa woni si Yesu no rich okodi de ato yeyem enu ane se wasabi de agu nso ayehim no wanu mu eframa wo bibia wo mu dada siche wo mu na afi sai creamy nti uni ha okra na wanom St Andrews Ultimate Remedial School so aba ma me no mi no akora na tro wasi nsohwe wantwa oba time wo aba mu fa ne koja St Andrews Ultimate Remedial School no mo nche na de bosume kakra bi ntem na wontwe entwa no wontumi nkonto aso school ni bi anaso wontumi nkosua po ahodo a abasu bi se adwumakoi ene kura me mu me de nsami ba be somo na se nkomotwetwe na ba be somo na ibedi nkomo de na me ne Dr. Sharp the Demon Chaser na me ne na trase ibedi nkomo no wo kaswa ADB hono no ha se be kan wo hu de pakro no na trase sampempensu am ne edi nkomo Dr. Sharp mache ajoso enenso ya da foforo yeni nkomo Dr. Sharp Herbal and Prayer Center dia na wo ye ho ye na nyame adom so edin haban esan yarewa yade a ebru adwen ne ntiase so ema ne yeye ye honom no obi ntimi nkase waba honom ane ho ntimi ntono wati ase yes ye hono ye haban a on se mena na de ye adwuma dada ewo nkransa ye free bro half side na yeba nyame dwuma no mu no me ankasa me yesofo me ye reverend doctor yeba no bebɔ mpa ye bi enko wati ase enti no ahaban no nso de emfeli wode ya uhun sese ya ayi broni wo hoi wo ye de mako wode gu nani ebe ya ne ya sa na de gu ga nani ani ebe ya ne ya wati ne mekye na se sa na haban su bante ndi se wunim eboa ema nipa ho etowon ne ontimi nya yaresa no ne obi a onfana ne nche Dr. Sharp Herbal Center wati ase ena ye nya yini keke abana se aboya baso ayikita award kese pa West Africa anum nyina so wati ne mechas last year you will be bebere prebet bebere kura nya bi anu odin enti no ye boa nyamema enti se wo onuma ene ye san so kire won saa se moze no ye kama ne ko bi asum se wodo ya de bai honum na se ye ntima anya ama na kese ya waste time ye say ma 150 million ya mfa ama report na police nchi yen se what na me kira enti no e wo se ohun ne ete ena ma kire yarewa no de bia me kire yarewa no achacha kompo ena kwata eno pe ena ye nyewe ho yade bia no no ma de bebe ho no ma ye ntimi nye edam nyina musa edam ye se edam yarewa obi ho no ma wante ne yade ndia onim sese yesa liver problem ema ne kokura se broni na aka acho se bibini cancer ulcer kidney problem what you say rheumatism TB tuberculosis ni emoja background ye betima ni easy di amount hepatitis obani nyina ni America nyina ye ma na ankwa nipa no magini sika na yensan ma no 15,000 count on san free programs awo ye no on free no mo amane se me ye adwuma ma no anye what you say unya bi oga ebi nsi da ye started in Herbal ye adwuma no fi se nyankopon so Adom me bofo kukuruko kakraka kreta ono ni the Demon Chaser no enti ni din no na ye de aka Dr. Sharp din no Dr. Sharp the Demon Chaser no ye ago problem e ma ne kokura emojabroso hypertension ye ma ne ko fibroid ye mo adura ebe kokura so said ebe nane epilepsy etwere nira behwe nkrofo a
bi mu onum ba kukura my brother ba ko de ono ne na chiriba na be o se na chiriba no 25 years ye no nkura abrem ya ma na dro oh ne ho ye watwa yade no sane atie bia no ena de bia me kire no start one day no senka unya adura nka enko 2 days enti adura na unya enti na yade na akọ akira ena bebre nyinuro no ni because yade ankasa no aya sunsum nipa nyare keka aya sunsum ne nuoma ta akire na me no me pammo so oti din na di mo chesa what ne me kire wo ba me honom na wa na oye ho a me san chew se wanka se bia wo ye wo e na wa so gbogbo na wo abusiaka na abusuafo aso wa ba na se wa na wo ya wo be che no ba ma abusuafo no na ye wa me che no okay na akra me chi bi wo ho pati ase me chew me de me frem bofo na ye nkamra so pati ase obi anim me ho diabetes ye sama ne kokora ye ma wa ye ma odi asi kire bibia ankwa ufti mi tro police report to so se me na me si gya bia hospital do no ankwa ma police for me cheme na ke se me disave pati ne me diabetes e wa duro obi wo so ekuro da no so se de ye ma ebeko heart problem akoma ya de ye ma wa ebeko ani ebia na nipa na ni suru ye ni wisi ye ma wa ebeko efira kora emfa ma me ho pati ase prostrate ya show rubber ye be ma jonso na bayie na pains out ni nyina na afi ho no mti no wo nipa no e na abekwa ma hospital kro na omo ye de be e she rubber na omo se ye because me minim kwan ye fa so yi minim ni she na mahuni yi stroke on dem one ye ma nipa e kokura ya bebre no what tifi che ma na no so nsuo ne na ye bawe te se cement ye nsuo aka na egu obawe bibi amfrem ye ma na beko what you say na obi aya dated ya ye ma na eko me akom nyina meti free ni pass because me minimum haban pa anu oden what na me try minimum haban serious pa anu oden a ehu pa aye serious pa entime no bibia amfa manim sesei sa na tie obi ewo white ye na ye ma wa ebeko ma ya de ya edi enyan mutu ase kura yetu ase kura ye ma wa ebeko kura eno kura de enya ya de ya ye ta boboso obi enwi ni uti ho 1 year to 30 years ye ma ba ye 2 weeks nwi na beba na botre 1 year to 30 years 1 year to 30 years won say ye wo apampam apa send de no na kese wanyini so what de me try nti 1 year to 30 years nwi ni uti ho ye ma wa ebeko ebeye yiminu ebefu ye ma 2 weeks pa ebefu sesi a pati na me nku na ya na habama ahaban ne ye de afra nku na ye wo bibia ne na ade eno no de kafam 1 2 3 wo de kafam ba bia na tie wa na asa yi na tie beka ye ma wanfa kafam 1 2 3 nyeyi bibia no ade bia ne ye wo kwan a se ne tie pati na me cho se wo nimu a uhumu se bia me kira ade o aduane betimi ahia etimi ya poisonous chen se wanum DDT otimi kanuane mienu bi bom ani se wo ka bom e wo ka bom etimi ya poison chen DDT but na mecho se bia pam wan se uhwane body a ya toto no ne ho no de guma onuma eni wa yikura bewu okay so what na mecho but se wodi body no wo wi ni sesi a na ekogu yam na ono mpanwa no gusu atwansia enya wo na sa aduro no de haban de ye aduro de mu hia wo bia wonim fom te se wo no what say first no me mabe mutimi kwankwanta na so bi wo no ma aye duabo aye no me na ye nipa no enti se wanya obi a wo sunsum ni tumia no ode a ontimi yade ode yawa oya enko aduro a memede ye obi a ebekọ no wo yade ma na de ye obi enko what na mecho because obi on man yade no bi on me ye bibi obi on me te se onam sei na oni sunsumaniwa na ebi abayifu ahye omudwa na obutubutu ntosi no ene nioma nugu ombaje ho wojiri se okoka ashota ni bi nsu egu a ode bechew ba akokro mfa nchew pati na mechew enti eno no mo hwew saa omo timi ji sunsum sika ene ma bi munye no me mankrofo enioma nyina akoso
What in a metro ni nyina ya haban epam sasa ene nneoma e di free nipa abrabom so wonnim tiase eni hunumu a wo bre wa tiasefo asase so what in a metro na sa na tie ayi ase kura mpo no wutimi nya problem ho se what in a metro na se enti na egbefo no omokosi obi ba omode ahaban egu nsuom na omode ayi ye fra ahaban no susuma sa kese sunzum mani bi asa what in a metro na se sa na tie enti ye wo kwan obi wo no ma ne baye no odele no oni insuo san wa pam sa ayi ne de ayi serious se wa anya yi a before abeduru ba bi no ebe ya ose ukokwalebu kwalebu na office waduru no ya wa bayifo kasa bayifo editing kamintie abayifo editing abayifo editing what in emecho and the obetima console binu mo ma bo se ni pa gumba ya 1000 e bi kura ni pa no sofo no e be ba bronsa na bayifo to ma edite ubehu wani su bebre nso enkosi hu what in emecho e fa he no obi hwehwe wo because ade ne de ye waduro ene ye wo sunsumu de na wo a wo ye ahaban no sa wo sunsumu ani ne de na se wo ne wo se enipa ba wo fa he ne de hu ye wo kasua okay ADB bank kasua obesi kasua overhead na wo se o fa no afa new market ka o su obesi ADB bank wo su ADB bank na okwa abrosan ba ko bi tuaso wani mu a wo hwo no ma mama boys no esi sandboard nketu abi kura wo ntino sandboard no aha se de yetimanya kwan e de bia si tu behu ana ofa ansa right ya obaka kra bi fitafo me no om na hye wo okay fie no eye green and ash okay numbers no eye mienu ene wo tv na nimu no bet me san about the amount eye 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 every day bia so no me ye adwuma okay every day bia me hwe every day bia me ye adwuma every day bia ade ache ya me fia no nsia me kwa ye adwuma 24/7 eno na every day bia na se Dr. Sharp the demon chaser wono na akofa Dr. Sharp Herbal and Prayer Center abebo ade abusu number na go screen so nti ubetumi afa 0505 55419 541996 na woni omo atwetwe enkomo